Hadian kemas berkut nak kalian kesaskom kelayok penyekren Shikintin Argentin buat Reverend Father Paul Lincoln beri provincial ke Shillong Province habai day buat kini kejingja bersama si jur ulakan tulang yang kipat dungek ban chanya baik agajing penjat jumblay na bentang ki baro. Legasi ke bambangi ru ngidap dak sosi ke bakrau ngidap sisa dak jintu jengkermen ke jingi mu ke jongi ki kun kristan kerpangai jong ke jelaba Shillong ha ke bambangi ila dono ya u radba jong ke di kebalang jongi ha kini ke tain dok singkel mingi kerpangai ha ke jelaba Shillong ha ke ba i Archbishop Dominic Jala SDB DD im dam shu preng jongi kere jingja ka bambangi himla ban khat ke bambangi teng himla ban priang ka jelong priu Henry uplay tiput na dong chadong tingi baro ki ko jung dam Moscow i dwai uplay tra kandat ba un kerku kerdo ya kini ke jelaba Shillong hukum juru ya ke jing selok solution ha kini ke Shillong province hukum juru hasetlak perthai sai sin ke jing solam ru ya ki pai jong play ha kini jelaba Shillong kerpange ya ifa John Madur kumta ugopej ya kini ke jela ha kini ke por beri as diocesan administrator hukum juru kilingdo baro ha kini ke jelaba Shillong ya ki reunion baro ki pai jong play kerpange ya ke ying kesan jong Archbishop Dominic Jala ki pala du yalau jong men laju jong para laju ya tau kni jong ki kermen sha bainang ya sai nam ta ke ying kesam inang ya sai na kam ta ke jelaba Shillong panang ya sai hi na kam ta kari pakajai beri boro kowe i dua ru berakang wi sisa ikun sama jengi pembedan kamon ke bawah manwan cermat balong batsim dengan jaga jeng Archbishop Dominic Jala ha kini jelaba Shillong sesin kublai sibun kublai no kerku kodo kublai tuai Archbishop Dominic Jala kajing jatai pam jukut kajing syam jukut katin syani